Ayanda Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khudaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nidar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Muqawim bin Nahur bin Tayra bin Ya'rub bin Yasud bin Nabi bin Ismail bin Ibrahim yang keturunan Nabi Muhammad Habibullah munasab turba Nabi Ibrahim Khalilullah lahir di Nabi di negeri Mekah negeri Madinah kubu Maulana uras selayan tanggai dua bah ni batun gajah Rabiul Ula uras selayan tanggai dua bah ni batun gajah Rabiul Ula umur 2 bulan dalam kandungan ayahnya sayang meninggal dunia yatim dalam kandung di Rasulullah kata ayat lari maulana kamati apui majusi semua hancur dumpuna patung-patung berhala sampai ura menggentak Ka'bah senang Baitullah dengan lahir Maulana na putra bidan lahir